Shing, chulben tsaweya, titsen aho moibil yabel tutsnam. Negel il tir tun telknik tir yol moibil yabil. Aholu tunt pach atun yabil mishti takbi mo mishti takotskin kun. Nlememen eshago kokimtun. Iktunho, tikunzun skubinchen kauwil tibach moibil yabel tutsnam. Ikho, dort kakil maktnam estochtan min paschil. Ok yal hun yabil lememen ki hun schal dokt bitech yabil coronavirus COVID-19. Aho yabil lu in kupt onk chuin kal schal docht kuwil. Tunzen lo oche chikuch punch kank aibil. Oche kupma kamishti tunkibet schkots mokatumishti tunkibinchet hun chempil hanchiponech kan schal. Konzo akish uqil nam nchikayin tih tun chipin kawil tun kirten tocha. Aho kawil tun kirten tocha ntqman ka oksh ambil tun qesh betil aho otzaqman. Aho lu noqtu mish tselqiqina yabil. Tunt moit yabil coronavirus tkirhat khaya. Juntqanil tun shob yolu tuk el kulbil yol twitspashil.